Pamirsa ring Bali sampun katah kewentenan Bali Kukul megenah ring sisin Bali Banjar utawi ring Ajeng Pura. Nanging mebinayan sekadi sani kepanggih ring Bali, pemekas ring Desa Adat Apuan, Kecamatan Susut Bangli, Kukul irike megenah ring Tengah Taru Bingin. Minabang sampun ake sani uning, yening ring sisi kangin kantor perbekal Desa Apuan Susut Bangli, wenten kulkul misterius. Galahirin kulkul lanang miwa wadon inucap megantung ring carang taru bingin, sani kepercaya sampun wenten duk penyatusan warsani lentang. Nanging rauh mangkin kawentenan kulkul lanang miwa wadon inucap, kegenahang ring balik kulkul. Sani unik ring sisi kangin balik kulkul taler wenten palung, maka kali sani kepingitang inucap kata kebawas oleh krama pinaka kulkul pejenengan. Niwayan genah sani ngadek pinaka juru sapu ring pelinggih kulkul pejenengan mausang. Dados penglingsir ring desa inucap ngawit duk rien sampun nami kawentenan kulkul miwa palung sekadi inucap. Kulkul wanta kesuarang yening kemargiang feodalan ring pura desa miwa pura puseh Desa Adat Apuan. Krama sani klugrayang ngedik utawi nyuarang kukul, wanta pengempon inggih punika pemangku pejenengan miwa keluarga geria gede Apuan. Sekadi kulkul duwe puri kelungkung, kulkul inucap taler mesuara pedidi ring tengah wengi. Nanging manut niwayan gena, kata nenten kepireng oleh krama Apuan, semalehe oleh krama dura Apuan. Yening sampun medalang suara sekadi inucap, pinaka Cina pacang wenten keberbehan utawi bencana. Lianan punika manut sile tunggil juru sapu irike, bencana pacang ketampenin yening carang utawi don bingin ring balik kulkul pejenengan runtuh, nenten wenten saning ranayang. Sekadi wenten kecelakaan tabrakan ring wewidangan irike. Akhirnya karena orang meninggal, karena tapi kejadian itu tertentu ketawang, dibelongkan kan. Tapi suaran itu sejak tepat jam 2, jam 1, jam 2 di sepi-sepi itu ini suara pengendang. Tapi runtuh nih kita nak manu di media itu runtuh nih kan ke sampai nyebar gitu. Risampun genah suci kebecikang, kulkul pejenengan Apuan rauhe mangkin kedadosang silih tunggil objek wisata spiritual ring Bangli. Ake kramo dura Bangli sane ngaturang sembah bakti ring genah inucap, antuk nuna suara nugraha, keselamatan, kesehatan, miwa napi sane kaptiang sidek kepanggih. Puni kemawinan ake umat Hindu ngaturang sesangi, santukan napi sane ketunas sampun medaging. Sekadi ake kramo sane sampun keterima makarya ring kapal pesiar. Kios medue wewidangan sani bersih, Desa Adat Apuan taler medue objek wisata merupa toil, pinaka angin genah melukat, sekadi ring pura beji Apuan miwah tirta empul Apuan. Sani kepretenin becik oleh kramo miwah baga kampus. Switcha Bali TV.